Market Plaza, Jose Abad Santos East Wing Building, Stall 68, first floor, Main Palengke, City of San Fernando, Pampanga. Kenina ka, mura, presyong Divisoria. Abot kaya, swak sa bulsa, de kalidad ang produkto nila. Nang kabilis mitas, ita ng panyalwan, uling ing panahon, oy time kayang adwan, eta na apigil, agyang nano'y gawan, anya dapat magi, tamong maparalan, pero tinkong balong, lugar balutangan, kenita meragul, yang pane sasabihan, king palengking luma, naning kapangpangan, rengpe nga ritamoy, madalas dang puntan, kini ating pwesto, king sabla at yungan, presyo saktuya mo, as naking kamuran, yapining Divisoria, tamong kapangpangan, taratuki na ka, kekatalang pasyalan, momo namong dasan, Madam Bells ausanda, lutong kapangpangan, manyamat malasa, kalame sampelot, turun at lumpia pa, may aliwang ulam, Madam Bells kenina, footworking Natasha, ampoking Alayya, stall number 46 at 48 din at chula, masanting quality, ampong ng kamura, sapatos chinelas, presyong Divisoria, kening tall handicrafts, stall 65 yata, gamit hortelano at pang-agrikultura, pati keng construction, palang at iba pa, tall handicrafts keni, murat masanting ya, may aliwang palis, tambo at tingting pa, gamit janitorial, itol kumpleto ya, mumuranting kapoti, ating yaring lona, gamit pang construction, otol ko kenina ka, Jack Ranay TV Store, stall number 64 ya, basket igu turong, lubid at abaka, Jack Ranay TV Store, kabalen ko kenina ka, sulit na sulit la, reta ng kekang pera, home essentials naman, number 47 ya, panghugas ng plato at sabong panlaba, fabric conditioner at papaya sopa, alcohol spark brand, home essential tana, Buenas Glassware East Wing, number 66 ya, gamit pang kusina, pang banyot, aliwa pa, kaldero at kawali, pinggan at kasirola, timbabat, tsaka lang blender, rice cooker, masanting la, farmer supply naman, 27-26 ya, walis tambo, lupit plastic, ampo puing abaka, miyaliwang palangkeni, kupya iku kenina ka, kumpleto farmer supply, kenina ko ngeni munta, Manrep Variety Store, owner Ma'am Rebecca, pantalon malan pang anak, at atin lang pang matuwa, bedsheet, ulon bags at punda, payong ampo, papung tuwalya, kandila, medyas, lotion ay kumpleto lang talaga, keninang kong dry goods, trading ayaw sanda, imported amalan,
pwede kong pumunta Bagdaster, Malan, Haines, tutukong ligaya kung strike good siyang puntalan king presyong Divisoria Tesan party needs catering stylist photo booth lights and sound cake decor at florist clowns mascot at food cart affordable complete Kenny ng Tesan muntaka ng mabilis Maris Pamintuan Makanyan mo naman at yunangan Kenny party needs kailangan cake decor lights and sound kumpletuing kailangan mura mo itang presyo o kakung kaluhuran Kening Beauty Express puntan yan lago ka produktong kumpleto at syempre ng kamura Koji Collagen Kalpo Miani Wine produktura imported dampong local Beauty Express puntalan niya aniya kabalen ko sablang kapangpangan kini na kumunta Wayniing puntalan City Market Plaza Yapu Palengking lumaya mo yan Malapit yaking pisamban Paluye pong kapangpangan At yunangan Kenny Ingke kang pantunan Asnaking kamura Eko misakitan Malinis ing lugar Produkto at pamangan Mi papanyawag tamungan Negosyanting kapangpangan Oreni kabalen Dening puntalan yo Ketaya mo kanong Palengking lumapo Lele apong gari Almaton baluye po Kening lumang palengki Mura pong sigurado Anya naman ngeni Sabihan kong talaga Sasakit yay imbe Tutong masinok ka Ringke katang pera Dapat sulit tala O way niing palengki Hinggang buri mo at yuna Anya kabalen ko Ulit-ulitan ta King palengking luma Tangkilikan tayo Nanumang buri mo Kaya kita na Magluid yung kapangpangan At magluid yung pampang